Šteta na poljoprivrednoj kulturi već je premašila 1 milijun kuna. Velike su štete pretrpjeli i maslinari, uništeni su im 10-godišnji nasadi. To je očajna stvar, neočekivano. Mi smo se svega nadali, zime, leda, ipak smo mi tu sjeverna zona, najsjevernija točka na poluotoku. Svega smo se mogli nadati, ali ovoga to je očito očajno tornado, znači to je povijesna stvar. Ovakve prizore ne pamte ni najstariji mještani. Šteta je zbilja velika, prije svega na maslinama. To je doba godine kada su još masline ostale, znači kultura koju treba pobrati, a opet s druge strane kao zimzelena biljka ima najveću volumen krošnje u ovom trenutku, tako da je vjetar najveće štete mogao napraviti. Ovo je trebala biti jedna od boljih, plodnijih godina. Nažalost, mnogi maslinari ovogodišnji urod nisu uspjeli ni pobrati. Inače, ovo je kraj gdje masline zriju kasnije. To su 10-godišnje masline, znači prvi urod koji bi bio ozbiljniji urod. I evo sad za neke masline je to bio prvi i posljednji. U masliniku od 500 stabala seđu je stradalo pola nasada. Međutim, je li brojka od 250 konačna, teško je reći, jer te kad krene nova vegetacija bit će poznati i razmjeri ove katastrofe. To su stabla, znači od mlađih pa najčešće do 8 godina. To su stabla koja su najviše stradala. A evo, ima i stabala koje treba sanirati. Znači nisu potpuno uništene, ali traže zahvat, sanacije koji isto tako traži vrijeme i određena sredstva. Maslinarima sada ne preostaje ništa drugo no spasiti ono malo što se spasiti da. Pokušavamo ručno, međutim vidi se da to ide jako sporo. Evo nešto smo danas nekom tehnologijom, pokušavamo s time ako bi se nešto moglo spasiti, jedan dio barem. Šteta ima i na drugim kulturama, no ne toliko. Stradali su i plastenici.